Салом алайкум бародаро, подписчикои канали Сауду ТВ. Ина бародаро ирӯз 22 июн як хонаеро ки барои ёрдам омада будем буд кардем. Иштоша чин набуд кардем ина бародаро. Кати усто хай ёрдам кардем да. Ина бародаро буд кардем, чиндем, буд кардем ҳамаш қоидави. Иншолло ки ирӯз пага тахтошона чӣ мекунам меёрам, мечинем насибаш хана кришашам ёрдам мекунем. Иншолло ҳаминҷа даем. Видеоҳоро поделиться кунед, чӣ мегӯям, лайк монед, подписаться кунед, хе зангулачаи камерам биҷақед. панотон махдои на видеоро тамошо кунед, то охирша тамошо кунед. Мисол чанд дар хонаед ҳамаша мебинед. Мисол чанд хонае ки на ремонт кардасан уже на як хонаш на видеоро зау параш мекунем. Кришаша тахтоша уже хезадесия. Тахтое ки шифир мезанан амуро задесия. И тарафта неоли тарафта чӣ накардем. Инам хе бародаро, видеоро то охир тамошо кунед. Лайк монед, подписаться кунед. Намам насиб боша и чиза буд кардем, на иштоша чиндем. Худо хай видеоро парфтан мегирем, шумо тамошо кунед. Қадами лайк, пайк, ҳамхе чизҳоро монед бародаро. Ина бародаро, як дар хона, дутта, инайка сета мешава. Сета значит чорта мешава и инайкати панҷ дар хона мешава. Панҷ дар хонаш буд чидагия насиб бошад. Чӣ меёрам? Тахтошона додагиан. Тахтора меёрам, ина насиб бошад чӣ мекунем ша. Меёрам насиб боша бо ай пушти кор мешем. Ина кришае ки гуфта будам тахтоша задесиян. Ина иншолло ки буд мешава. Мумкин я номери даҳум хона, чандум хона ҳамҷа. Майна уже ай пушти корае ҳама ура кор кардесия ки тесар чикунам буд кунам. Ина бародаро чинагимон кати устод пасоб неми қаруза. Ина тамошо кунем. Он амҷа бишем. О!